Zdravo svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas nastavljamo naše preživljavanje. U prošlim epizodama smo lovili krave, ali dok sam ja tražio, prekinuo sam da sam samo još koju sekundu snimio. Vi vidjeli kako sam dobio krave. Dobio sam ih 4, ja mislim, i ubio sam 2. Ostavio sam te 3 dok sam pario. I poboljšao sam sad svoju kuću. Sad ima i krov, ali neće mi ovo biti baš krov, već će mi ovo biti vidi sprat. Mislio sam ga ovako ostaviti. Sad ne znam da li će ovo biti nekakav balkon ili da ga zagradim. Eto vi napišite u komentarima šta vam se više sviđa, da bude balkon ili da bude samo zatvoreni prostor. Sad malo sam ja bio rodario, pa sam dođi me to nije. Napravio sam 7 komada, napravio sam ove makaze i sad hoću da napravim mač i kramp. Jer mi je to najbitnije. Kramp, eto ga. No, šparam da imamo nešto. Sad sjekira. Ono udara krave. To je malo kravica. Sam rodario, dole sam naišao na veliku pećinu gdje su bili zombi i jedva sam izbjegao to. Sad ja ovdje malo uzmem ovog. Evo da te ću vidjeti lišće. Sad ću napraviti neku malu kuću. Lišće napraviti jednu tako napravio. Možda će biti slična ili neće. Ćemo. Imam 2 vrste. Čekaj vidimo ovako. Pa može ovako. Ja mislim da nam dovoljno ovo sad bilo 41 komad, mi još samo 1. Eto tako. 44 komada će nam biti dovoljno. Da sagradimo mali prostor. Ja nisam to, ja ne želim da ovdje to radim. Već želim da tamo negdje radim. Jer tamo komad što sam stavio da bude, neće tamo biti, to je malo predaleko i pregubljenje mjesto. Evo ovdje ćemo se zadati. Nekoliko ćemo uzeti drva pa ćemo napraviti mali dio ovdje blizu. Super. Treba mi ljudi hrane jer skoro mi je pa nestalo. Imam još malo kuku, to mi neće biti dovoljno, moram par životinje.
Ja mislim da ima neko od kuće nešto. Svinja. Možda ćemo i ovi epizoda otići u Nether jer je lako napraviti portal. Mislim, nije baš lako, ali treba kantica. Naći negdje lavu. Ili starinski naći napraviti Nether. To će biti preteško, ali nadam se da će uspjeti. Kad prije bio je tamo. Sunce ovdje stvarno brzo pada. A ja sam ovo malo pokupio. Pričekati ovdje da malo sami, a možda se pojavi neki zombi s naklopom ili pauk pa da možemo da ubiti. Malo ćemo znači pričekati, ali u kuću, jer nemam sad ništa. Neće imati mapu. Možda se neko nema da se kupi. To je tamo. Nećemo se čekati. Ovdje se 100% neće spawnat. Drugdje hoće. Mjesec je već izašao. To je već znači da su se spawnali malo. Samo da bare se spawnaju dva pauka pa da dobijem krug i za viši pauk. Da mogu eno ga. Skeleton, umri! To. Yes, koske i strijele. Koliko strijela? 2 strijele i koska. Dobro. Je baš dobro. Gdje mi je sve zapio? Nema nigdje. Imam što sad mi na kući. Šta je ono? Mali zombi. Oh, ne. Ne samo ti. Njega je ljudi najgore. Kad vas napadne. Dobre, uspije sam barem dobio. Najgore je samo kad uđe mali zombi. On vas napadne. I ne taklop. Bum, brzo vas ubije. Jel se ja spawno pauk? Može i creeper. Samo da ne eksplodira. Ništa. Onda ništa, ajde. Ne mogu da vjerujem da se mali zombi spawnu, a ne veliki. Više je volio da je veliki s oklopom, jer kad ga ubijem, da je njegov oklop. Ali to nismo uspjeli da dobijemo ljudi. Pa ništa to. Najbolje kad ima onaj enchant. Čuo sam negdje pauka.
Ljudi, jeste vi čuli pauka? Izvinite malo, ljudi. Naravno to zove. Ali ljudi, ja sam čuo pauka, 100%. Evo da krenem VP da igram s svojim prijateljima, briga me za to. Ja sam čuo neke pauka. Ono. Čekaj. Ljudi, znam da sam negdje čuo pauka. Gdje? Prečudno. Čujem pauka, a ne mogu ga naći. Tu još jedna pećina. Okej. Znači ništa od pauka. Čudno. Baš čudno. Ovdje negdje. Ne, tek sam iskupao. Okej, ljudi, ajde nastavimo sa našom gradnjom. Prvo, ovdje ću isto napraviti crafting table. Koliko će to je puno? 3, ne. Idemo da sad sadim. Table sad. Ćemo sve uzeti. Ovo mi je sad bila pogreška, trebala ići tu. Segnuti, yes. Dobro. Dobro. Okej. Još koji komad moram uzeti, to je to. Super. Ok, ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda. Ako je, ostavite like, pišite u komentarima da li želite da još nešto napravim. Za sad ćemo ovako ostaviti, moram da neki tim. Pa, ako želite ostaviti subscribe, u sljedećem epizodu ćemo igrati modom Topblox. Vidjet ćete šta je to, pa vidimo se, čao.